sore. Meski sesi press conference Shopee Liga 1 2019 antara Persebaya FC melawan Bayangkara FC, di sebelahnya itu ada perwakilan dari Persebaya Lampung FC, yaitu Persebaya Petrovic dan pemain diwakili oleh Kurniawan Karman. Langsung saja, Pak Seperti statement dulu. Selamat sore. We still believe that we have good quality, enough patience for playing 3 matches to the end, and we will see what's happening. But like we talked about that last match before Sitja, that first step is finished. Now second step match with Bayangkara, and definitely we want to finish that season with a good game at home and win that game. And after that we will see what's happened on the table. It is possible to catch somebody, but after that we have really extremely hard away matches and not so easy. But if we have still our destiny with the 2 matches, we will try to play good, and we will see if it is possible to catch points on that 2 away matches. Pasukan sendiri percaya bahwa kita masih bisa menang di 3 laga terakhir kita, yaitu 2 laga di kanan ini sangat penting sekali bagi Persib 9. Kemudian bagi lawan Persija kemarin masih sangat optimis untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir di kandang kita besok. Lalu setelah itu baru kita lihat klasemen akhir nanti setelah pertandingan besok apakah akan dilakukan lagi, karena mengingat 2 pertandingan away kita cukup berat, gak gampang. Tapi mudah-mudahan di pertandingan away besok setelah melawan Bayangkara kita bisa mendapatkan poin. Untuk Yoni silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mewakili teman-teman. Besok sudah siap, berarti sudah dari segalanya buat kami di latihan. Ya, kita harus balas di pertandingan besok untuk mengangkat 3 poin di kandang. Jadi nggak ada cara lain kecuali menang. Jadi kita akan berjuang besok. Ya, harus berpikir positif dan optimis. Kalau kita bisa memenangkan pertandingan besok. Terima kasih. Selamat sore. Meski sesi press conference Shopee Liga 1 2019 antara Persebaya Lampung FC melawan Bayangkara FC, di sebelahnya itu ada perwakilan dari Persebaya Lampung FC, yaitu Persebaya Petrovic dan pemain diwakili oleh Kurniawan Karman. Langsung saja, Pak Seperti